Evo, kak je sad sezona gripe i to, onda smo odlučili tu u Gorjanskoj TV napraviti jedan taj 24 ure bez ugljikohidrature. Prilog o tome kako se možete pomoći ako osjetite da vas gripa hvata i te stvari. Dr. Slavo Koza preporučuje kako se možete pomoći protiv gripe na jedan domaći prirodan način. Ne? Sad velim, kak je ta sezona gripe, onda ako imate bilo kakve osjećaj za ono da budete dobili, a ako ste baš gladni, da morate povratiti i to je zapravo samo dobar znak. Tako da u biti dok imate gripu, samo hranite gripu. Dobro, da, bez brige. Jer vam tijelo u toploj vodi, to je isto poboljšanje. To sve, dok to sve traje, jednostavno tak i tako. To je da radi se o tome i onda kad hoćete si puno vode popiti, ono super ste žedni i to se hoćete si puno vode popiti, međutim već vam opet dolazi na povraćanje i to. Znači da ste poterali 5-6 puta, jer gladni ste, to je prirodna pojava, ne? Tak se meni nekak čini. I jednostavno se samo trebate skinuti, obrisati i ponovno obući. I ujutro budete se probudili skroz ok. Da, bez brige. I to je u biti ta borba protiv gripe. Kuhanog vina dok imate gripu, to mislim da nema kaj biti loše, ne? Ne sad popiti 3 litre, nego 5-6 ono malo. To sve može, ne? A mi imamo tu evo jedan lijek protiv gripe, to je crna rotkva. Narežite si malo rotkve, evo vidite kak je ona iznutra skroz bela. I u biti samo taj bijeli dio jedete, to si samo malo... Samo se tu rotku pojedem, jer vi na rotkvi osjetite instant. Znači vi kad narežete da je vama bolje. Kad si malo te rotke stavite u usta, onako mi, ali već kad drugi put stavljate u usta, nakon tih par minuta osjetite da vam sve ko da vam nekako ulazi u pore, kao da vam čisti tijelo. Znači preporuka je da izdržite još tu jednu večer, jednu noć, u kojoj morate puno puta ići na zahod, ako vam je ono punjavica ili sve neka grlobolja, ta gripa, malaksalost, čak i te viroze, influence i te ostale sve hunjavice. Ja sam to probao sve na svojoj koži i to fakat funkcionira. Evo, nisam uopće trebao pivo, džumbir, krumpir, luk, kruha. Dobro, to je to. Niš, jedite puno mrkve svaki dan i rotkve i ne budete onda uopće imali gripu i to. I tako da mirujte i da si možete pomoći. Pa, ajde bok.